Murakaza neza, iyi ni Kabara TV1 ijwi ry'amakuru y'ukuri. Aha tubagereraho ijisho ritagera, twabwira amakuru ari kuvugwa iwacu murenge n'ibice bindi bya Sud Kivu, Nord Kivu ndetse na RDC muri rusange. Uyu munsi wiyinga uturere twose tw'imurenge twiriwe neza, abantu bisanzwe biriwe mu makanisa basenga nta kibazo, hakaba nta hantu havugiye amasasu uyu munsi. Bityo rero ntitwareka kubishimira Imana. Uyu munsi wiyinga uturere twose tw'imurenge twiriwe neza, abantu nk'ibisanzwe biriwe mu makanisa basenga nta kibazo. Twavuga uturere two mu Bigogo, za Minembwe, Indondo n'ahandi. Mu by'ukuri hakaba nta hantu na hamwe havugiye amasasu. Bityo rero ntitwareka kubishimira Imana ndetse na twirwaneho bari mayine watandukanye bacunze abaturage. Amakuru y'uyu munsi aragaruka cyane ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugaragaza imyitwarire mibi no gukomeza kubangamira abaturage. Turagaruka ku makuru avuga ku rupfu rwa nyakwigendera Muhumure Isaac wishwe na Mayimayi mu gace ka Kamombo. Uyu musore wishwe na Mayimayi muri Kamombo witwa Muhumure Isaac uri mu kigero cy'imyaka 20. Amakuru akavuga ko yishwe na Mayimayi ariko ari agakino kabo n'ingabo z'abarundi. Kuri ubu aka gace kari mu maboko y'ingabo z'u Burundi. Amakuru atangwa n'abaturage yavuze ko Muhumure Isaac yari mu rwuri aragiye inka zabo, ubwo yafashwe na Wazalendo bahita bamwica. Nyuma yo kumwica batwara inka zisaga 50 mu maso y'ingabo z'u Burundi zari muri ako gace cyangwa se zikayoboye. Uwo musore yavukaga muri Kivogerwa hafi ya Mikenge. Ibi bibaye nyuma y'urupfu rubabaje rw'umusore wundi witwa Irakoze Bukuru wiciwe mu gace ka Kaburambo mu buryo bujya gusa n'ubu, aho bivuga ko yishwe n'imbonerakure bafatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo hamwe n'ingabo za FARDC. Ubutumwa buvuga ko Kamombo iri mu duce turi mu bwinshi bw'ingabo z'u Burundi nabo bafatanyije ari bo Wazalendo ndetse na FARDC. Bavuga ko barwanye MRDP twirwaneho AFC M23, nyamara ibikorwa byabo bikibasira cyane abaturage b'abanyamurenge. Abasenguzi bavuga ko iyicwa rya Muhumure Isaac riri mu murongo mugari ugohotera abanyamurenge, aho abashumba bakiri bato bicwa, inka zabo zigatwarwa cyangwa se zikanyagwa, kandi abaturage bagashirwaho ingamba zibabuza kugenda no gushaka amaronko. Tukiri ku makuru avuga kuri nyakwigendera Muhumure Isaac, nyuma yaho abaturage bashakishije umurambo wa Marihemu bakaza kubona uyu munsi ku cyumweru tariki 26 z'ukwezi kw'icumi 2025. Abantu rero bari bazanye umurambo wa nyakwigendera Muhumure, bageze mu Kamombo. FARDC ngo yanga ko batambuka, FARDC ikababwira ngo bamuhambe mu Kamombo, ariko mu masaha y'igicamunsi FARDC yaje kubemerera baratambuka. Buriya nta bintu bibabaje nko kwicirwa umuntu wawe hanyuma ukabuzwa kumushingura neza mu cubahiro. Tukiri muri aka karere ka Bijombo ndetse n'ico hagati, aho umutekano ukomeje gutera impungenge. Hari amakuru yizewe avuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi FNDB zimaze iminsi zigaragara muri ako gace, aho bivugwa ko zigera ku ngabo 10,000 kuko twagiye tubigaruka mu makuru yatambutse. Amakuru akavuga ko rero izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi zikorana bya hafi na Mayimayi byeruye. Nyuma yaho izi ngabo zikiza muri aka karere zaje zambaye uruhu rw'intama, ariko hadaciye kabiri bagiye bagaragaza imyitwarire itari myiza ku baturage. Izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi zikaba zikomeje ibikorwa by'ubugome, dore ko hashize iminsi igihugu c'abaturanyi cy'u Rwanda gishinja igihugu cy'u Burundi kuba gishigikira interahamwe FDLR zakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ntiwabishidikanyaho kuba gikorana na FDLR kuko ubugome kiri gukorera community yacu iri murenge buteye ubwoba. Izi ngabo mu minsi ishize zagaragaye mu bikorwa bitari byiza byo guhohotera abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ko gukubita abantu kugeza aho bamwe bibaviriyemo kwitaba Imana, abandi baramugara, ndetse bakaba barakomeje ibi bikorwa bivugwa ko bigamije gukumira abaturage b'abanyamurenge mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyane cyane mu bikorwa byo gucuruza cyangwa kurema amasoko no kuramukanya cyangwa se kugenderanira uva mu karere kamwe uja mu kandi karere, mbese
ko kuja gukemura imanza. Hari abemeza ko ibyo bikorwa by'ubufatanye hagati y'izo ngabo n'imitwe yitwaje intwaro ariyo y'abamayimayi bigaragaza ko ntaco bakicihisha. Ni nyuma yaho bagiye bavuga ko icyabazanye mu by'ukuri ari ukurwanya umutwe urwanya leta y'u Burundi wa Red Tabara muri ako karere, ariko kuri ubu bikaba bigaragarira buri wese ko umugambi wabo wabazanye ari umwe, n'uw'abamayimayi ndetse na FARDC. Abaturage bavuga ko kunyagwa kw'inka, gusenya amasoko ndetse no kubuza abaturage kwambuka cyangwa imigenderanire hagati y'uturere n'utundi byabaye inzira imwe yo kubafunga kugira ngo bicwe n'inzara. Mu majwi aturuka mu baturage ba Bijombo bavuga ko batemerewe kuja mu gace ka Minembwe, mu gihe n'abaminembwe batemerewe kuja mu tundi duce. Ibi bituma ubuhahirane cyangwa imibanire isanzwe hagati y'imiryango ihagarara, bigatera ubukene, inzara n'ubwigunge mu baturage. Tukaba tubwira abasirikare b'u Burundi gutanga amahoro ku baturage bigishoboka, bakamanuka bagasubira iwabo. Tukiri ku gihugu cy'u Burundi, Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi, ashobora kuba ari imwe mu ntandaro z'ibikorwa biri kubera mu karere k'imisozi miremire y'Umurenge. Mu ijambo rye Ndikuriyo aherutse kuvuga mu minsi yashize, yavuze ko umwami Ntare Rugamba yari yarabonye ko mu myaka 500 iri imbere abarundi ko bazaba barabaye benshi, bityo ngo bagomba kwagura imbibi z'igihugu cyabo. Yanakomeje avuga ko no misozi yo hejuru ya Uvira ari iwabo, ariko ibigaragara ibyo yavuze bikaba bishobora kuba biri kugeragezwa gushyirwa mu bikorwa mu buryo butaziguye cyangwa mu buryo butagaragara muri Haut Plateau. Andi makuru dukesha umunyamakuru ukomeye w'umunyekongo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, Steve Wembi, iyo nkuru iravuga ko AFC M23 yatangaje bidatinze ko igiye gutanga visa. AFC M23 ivuga ko umunyamahanga wese ushaka kwinjira mu duce twigaruriwe na AFC M23 azajya asabwa kuba afite visa yatanzwe n'ubuyobozi bwa AFC M23. Impapuro n'amaviza atangwa na leta ya Kinshasa ntazaba kicemerwa cyangwa se ntazemerwa ngo yakirwe mu bice biri mu maboko y'uwo muryango. Bisobanura ko AFC M23 itangiye gushiraho uburyo bwihariye bwo kugenzura abinjira n'abasohoka mu bice igenzura, igasaba ko amaviza ya leta ya Kinshasa atazongera gukoreshwa muri ibyo bice. Ibi bigaragaza ko AFC M23 ishaka kugaragaza ubushobozi bwayo k'ubuyobozi bufite ubusugire bwihariye bushobora no gutanga impapuro zemewe ku rwego mpuzamahanga mu duce ifite mu maboko yayo. Andi makuru ari kuvugwa n'intambara z'abamayimayi zikomeje za Mirimba, Iseberi ndetse na za Rurimba n'imisisi. Iyo ni intambara iri hagati CNPSC y'ababembe iyobowe na Amuri ya Kutumba ndetse mayimayi bishambuke iyobowe na Ngoma Nzito. Iyo ntambara iri hagati y'ababembe n'abapfurero cyangwa se iri hagati y'abamayimayi b'ababembe na bishambuke y'abapfurero ikaba ituruka mu kutumvikana kwa hato na hato tuma bamwe basuzugura abandi. Bivuze yuko mu minsi ishize ahare ejo bundi abatanze itegeko mayimayi y'ababembe igerageza kugenda ikura amabariyeri yari ari mu muhanda uva za Baraka werekeza imisisi. Nyuma y'aho abaturage baramaze iminsi barekrama cyangwa se bavuga ko baremererewe n'amabariyeri ari muri uriya muhanda, icyo gihe delegation yatumwe bagenda bakura ayo mabariyeri mu bice byose ziherereyemo. Niko kugera mu gace rero kayobewe n'abapfurero cyangwa se n'abishambuke. Abapfurero barabyanga ntibabyemera, nyuma kutabyemera bahisemo gufata iy'amasasu batangira kurasana n'ababembe.